Strah, anksioznost, panika. Šta je šta i koje su razlike? Pozdrav svima i dobrodošli. Zovem se Andreja i ovo je Strah. Da bismo osjećali strah, potrebne su nam 3 stvari. Naša procena da postoji neko ili nešto što ugrožava nas ili neku našu vrednost. Da to neko ili nešto prevazilazi naše mogućnosti, to jest da ne možemo da mu se suprotstavimo. I naša pretpostavka ili procena da možemo pobeći, to jest da se uklonimo iz ugrožavajuće situacije ili stanja. Ove 3 tačke čine kognitivnu trijadu straha. Možemo reći da strah koji je racionalan je korisno osjećanje zato što omogućava naše preživljavanje. Kada vidimo opasnost, naš nervni sistem ubrzava rad srca, podiže mišićni tonus, krvni pritisak i mi se ili borimo ili bežimo. Na takav način štitimo sebe i ono što nam je vredno. Međutim, problem nastaje kada se taj strah javlja, kada objektivno nema razloga za njega. Takvi strahovi se zovu iracionalni strahovi. Iracionalne strahove možemo prepoznati po njihovoj nelogičnosti, čak i samoj osobi koja ih osjeća, po tome što je intenzitet straha neadekvatan, to jest preteran, po tome što osoba pogrešno procjenjuje da ne može da se suprotstavi ugrožavajućem objektu i što ti strahovi obično dovode do izbjegavajućih ponašanja i samim tim ometaju naše svakodnevno funkcionisanje. Na primjer, plašimo se lifta i izbjegavamo ga. I mi verujemo da ništa se nije desilo baš zbog toga što smo ga izbjegavali. I takvo ponašanje zapravo učvršćuje to uverenje. Mislim da je korisno znati da ponekad iza naših iracionalnih strahova stoje neki drugi prikriveni strahovi. Na primjer, osoba razvije iracionalan strah od vožnje automobilom jer na takav način obezbeđuje brigu drugih i samim tim i to da je ne napuštaju. Znači, iza straha od vožnje u ovom primjeru stoji strah od napuštanja ili separacioni strah. Naime, ponekad nam je teško da prepoznamo strah. Nismo ga svjesni i primjećujemo samo njegove telesne simptome, kao što je lupanje srca, suhoća u ustima, znojenje dlanova i sl. Tada, ne prepoznajući osjećanje koje je u osnovi, mi možemo početi da se plašimo tih telesnih simptoma kao signala za nešto ozbiljnije, na primjer za neku bolest. I tada fokusiramo se na simptome, a ne na ono što se zaista dešava u našem životu, to jest šta je bio prvobitan razlog za strah. Međutim, ponekad ta razlog postaje neizvjestan ili nerazumljiv. Plašimo se nečega, a ne znamo od čega. Osjećamo nelagodnost u stomaku, ubrzan rad srca, mišićnu napetost i osjećamo da nam se telo priprema za nešto, za neki negativan događaj. Ali ne umemo da definišemo jasno šta se sprema. Samo znamo da se plašimo nečega što će doći. Ovo je anksioznost. Da bismo osjećali anksioznost, najjednostavnije rečeno potrebne su nam 2 stvari. Naša procena da postoji ili će postojati neka opasnost što će ugroziti nas ili neku našu vrednost i ono što je još bitnije, naša procena ili uverenje da nećemo moći da izađemo na kraj sa tom situacijom ili objektom. Osjećati anksioznost znači da smo na svesnom ili nesvesnom nivou zaključili da nismo sposobni, da nismo dovoljno vešti ili u stanju da se suprotstavimo nečemu, nekoj opasnosti ili teškoj situaciji koja eventualno može jednog dana da se desi. Nastanak i razvoj anksioznosti objašnjavaju razne teorije. Po nekim shvatanjima anksioznost je rezultat separacije od roditelja u ranom razvojnom periodu ili da postoji biološka osnova ili predispozicija koja se pogoršava, to jest dolazi do izražaja usled kritikujućih ili kontrolišućih stava roditelja. To jest mi formiramo sliku u sebi usled tih kritika i kontrole kao da smo neko ko nije sposoban. Ili po nekim gledištima to je u stvari učenje po modelu. Jedan od naših roditelja se ponaša anksiozno, pa mi učimo takav način suočavanja sa svetom. Sve u svemu mislim da je bitno da napomenem važnost toga šta mi mislimo o sebi, kako ocenjujemo sebe. Ta naša ocena može da bude adekvatna ili neadekvatna, to jest pogrešna, te možemo smatrati da smo nesposobni, nekvalifikovani, da nismo dovoljno kompetentni za životne izazove, to jest generalno za odrasli život. I kada posmatramo sebe na takav negativan način, u nama može da se stvara osjećanje anksioznosti jer ne verujemo da ćemo moći da se suočimo ili da podnesemo bilo šta što donosi budućnost.
I sada je vreme da upoznate i naše treće osjećanje za danas. Ovo je panika. Da bismo osjećali paniku, potrebne su nam 3 stvari. Naša procjena da postoji neko ili nešto što ugrožava nas ili neku našu vrednost. Da to neko ili nešto prevazilazi naše mogućnosti, to jest da ne možemo da mu se suprotstavimo. I naša pretpostavka ili procjena da nismo sigurni da možemo pobjeći, to jest da se uklonimo iz ugrožavajuće situacije. Ove 3 tačke čine kognitivnu trijadu panike. Kod straha osoba pretpostavlja da može pobjeći iz situacije, a kod panike to nešto strašno je tu ili desit će se veoma brzo i osoba ne zna da li će moći da zaštiti sebe. Tada ona panično traži izlaz jer veruje da nema vremena. Telesni simptomi su pojačani, znojenje, ubrzan rad srca, osjećaj gubitka ravnoteže, osjećaj gušenja i osoba interpretira te znakove kao katastrofične, da će dovesti do nepodnošljivih posljedica, do moždanog udara ili srčanog napada, što dovodi do pojačanja ovih telesnih simptoma, to jest oni postaju još intenzivniji i snažniji i onda nastupa strah od gubitka kontrole, ludila, pa čak i od smrti. Znači osoba veruje da nešto katastrofično se odvija i da će to brzo da se desi bez njene mogućnosti da ga spreči. Možda ste primetili da za pojavu panike ključan faktor može biti pogrešna interpretacija ili procjena osobe da ono što se dešava je katastrofično i da ti telesni simptomi su sigurni znakovi početka ozbiljnih bolesti ili problema. Objašnjenje nastanka panike ili paničnog poremećaja su raznovrsna. Neki teoretičari smatraju da postoji genetska predispozicija, to jest visoka anksiozna osjetljivost, dok drugi objašnjavaju njegovu pojavu neadekvatnim interpersonalnim relacijama sa roditeljima, to jest prezaštićujućim stavom ili ga objašnjavaju traumatskim iskustvima, pa čak i niskom samoefikasnošću u odrasloj dobi. Ono što je korisno da znate da kada osoba jednom doživi panični napad, onda može da formira očekivanje da će se to ponovo desiti i onda ona svu svoju pažnju i fokus usmerava na svoje telesne senzacije. Također, u glavi te osobe ima više sećanja ili primjera gdje su takvi simptomi doveli do katastrofičnih ishoda i da smatraju da ako se ponovi panični napad, to će biti najneprijatnije emocionalno iskustvo koje bilo ko može da doživi. Zato se često javljaju izbjegavajuće ponašanja, pri čemu osoba izbjegava određene okidače ili situacije gdje bi se sljedeći panični napad mogao da se desi, što dovodi do održavanja samog poremećaja i tih pogrešnih uvjerenja koje stoje u osnovi. Da bismo osjećali određeno osjećanje, ključna stvar je naša procjena. Šta mislimo da se dešava, zašto se dešava, to jest šta mi mislimo, kako mi razmišljamo. I zato je korisno da obratimo pažnju na svoje misli i kakav značaj ili značenje smo nečemu pripisali. Nadam se da sada možete bolje razumjeti ova 3 osjećanja i samim tim da ćete moći da ih lakše prepoznate. I to bi bilo to za danas. Hvala lepo na pažnji što ste bili tu. Vidimo se u sljedećoj epizodi i želim svima prijatan dan.